Obwo ekisiibo kirikutandika erizooba abikyeza bashabwa kureba ngu bakwata ahari aba batiine kandi nabo babegye barikubagabira ebyokurya otiireho n'ebyokujwara. Mu kisiibo omu abiikiriza Kristo ninyenda kubateerera omuranga bagyenzi banje kandi banywani banje ngu iwe ekyo oraaba oine waaba oine kiro 2 z'omuceeri oyiyeho hafu hagira ondiijo ou wagiha nawe arya aha muceeri. Waaba oine akantu koona ku oraaba oine aku orikubaasa kubagana n'abandi obagane, obundi abatiine ebyokurya, obundi abatiine k'okujwara, leero tubagana nabo. Venerable Oscar Mwesigwa omu kugamba kwe yatandika arikushoborora amakuru g'ekisiibo ekitwerekyeriire ekiyagira ngu nikiija kutandika 28 by'okwakabiri 2026 kandi kishwere 29 by'okwakashatu 2026 ngu kandi amazooka ga Mukama waitu Yezu Kristu gari abaho ebiro 5 by'okwakana 2026. Orwakashatu abangereza nibarweta ngu ni Ash Wednesday nangwa abandi abiikiriza Kristo nibakyeta ekiro ky'okweshaba iju. So nitutandika 28 aha Rwakashatu oruri kwija, then ebyo biro nituza kushoma okuhisya ebiro 29 okwakashatu eryabiri Palm Sunday. Venerable Oscar nagira ngu omu kisiibo nitwijukamu kwecureza kandi ngu tukaruga omu itaka nimwo turugaruka otiireho n'okuvugana n'abo abatiine bitwine. Venerable Oscar Mwesigwa nagira ngu ekya buri muntu weena kusiiba yaaba naabaasa oyireho n'abo abari aha mubazi, abaana bato, otiireho n'abo abakazi abaine enda. Kandi mwenu nk'oku wahura izina ngu n'ekisiibo nitweta abantu boona kugira ngu abari kubaasa basiibe mbwenu oyeyangise. Konka hariho nk'abantu abarya aha mibazi ari abatashime kuba nibasiiba, hariho nk'abakazi abaine enda, hariho nk'abaana bato. Turyakira Simon orikukurra eminyeeto omu bureeberezi bwa Kigezi nawe yashaba eminyeeto kwejumbira omu kusiiba arikugira ngu nigumu aha muringo gw'okwehayo ahari Mukama otiireho n'okweshabira. Biburi netwiga kugira ngu tusiibe abw'amagara gitu. Nje nabwekyo nyenda kutiira omuranga eminyeeto twena okugira ngu twaba turikwigira omu kusiiba obwire bw'okusiiba twena twejumbire omu kusiiba. Ahaka twaba nitusiiba nituza kuba nitwehayo ahari Ruhanga. Nziremu eshengo kugira ngu abaana bamwe eminyeeto nekira kugira ngu nyowe omuzeire wanje ariyo nanshabira. Nyenda kusiima abaziire abakusiibira abaana ningasha bakushabira abaana babo babaziire. Nikirungi kugira ngu omuzeire yakushabira akubesha rezo ninungi munonga. Konkiwe nk'omwana niwe no kugira obwire akandi okehayo okeshabira. Abiikiriza omuri Kristu omu nsi yoona batandika ekisiibo ky'ebiro 40 erizooba aha Rwakashatu 2018 kwezi okwakabiri 2026 barikwetegurira okuzooka kwa Mukama waitu Yezu Kristu ahari Easter Sunday. Amakuru agagasha kwa Cosbat Amanya aha Bwatayari West.